abaramaja barukurugom parish ya Rutomo mu district ya Rukungiro bahiko mu rurembo rwa Mbarara Kerezi ya Uganda matazo mwabazi yogu ahi barukuza kurara gera kusima abo bona batuhe mikono abariyoni batuhereza akasente abarukutuhereze byo kurya bona nimbasima ruhanga yongera hiba kwiha ni nsima mukama kureba imyaka yanjye yinyene 50 kureba ningezo ni intambara amakaganje kandi intambura ubusinge bwanjye abantu abana bebembirwa mushomesa wekereziya yabo kandi binemu mukikuru w'imyaka 55 ubusinge Leonia hamwe no mugurusi w'imyaka 68 Fulgence Yorutabanzbwa nkazarwanye n'amana ganje batata bakanyoreraje nakora ndyumba giga mwene ko kunagize abana basoma natandika kukore sente zuko ebisa tenderiro kongera kumusimwa bw'imyaka yimaze ndukura magana mugongo ebirunje byankoriye n'indware zankizire n'abana bampire byona mbwene hati ndyo mucyo kustima urgendore cinkumushaba nimushaba nkwaraze kumpa mushija owedin katurga umuganda makora bakaturici bashabwo gukoresha ubwiro bwo kuramaga barukushabira ihanga ubu barukora barumbajurizi kubasa kushabira imbera y'emihende tembere ekateka ihanga habunkenke ebyagambwa mu ice Francis omnyishengero wa Buhweju obwa hato yebembira baramaja 5 na mukago kurgo mu district ya Buhweju barimo no mukikuru w'imyaka 58 ukakore sara yanje yo kuramaga ahagendejerwa yanje binabirengera gukora kayanje ko muntu kandi ndikwenda kuzo kwicereza kwanje ikipuntima naramaga yezo najatu mu servant iri kandi muntu akiri mu kiboneka nibwo bwire ubwo kwitakira akirihihi nkamwenze ibindi kwenda abo kwa byone bincenere byona ni wabindi nitwe kutwansikoro kukirwa bembezi shekwante cyo kureberaho imbere je iturumu twetago bangizi bwa ruhanga twetago ruhanga tahe atuyambe bizubebi imbere tubuzi ekonomeri ya hansi imfembe yongire burwenguzi bwe yongire aba batanchirizo baryanyumwe bazi hasando mwabazi yo kurugabo Buhweju kandi hatahasha mushanju baba bahikakanyariyera hansharo yacuruhura nambara kandi abantu bw'injura yabanegwa ati abazibera kugumizamo egeni wakiti chikuru cy'abaramaji bitwija no kugira ngo ntishashana n'abajuruzi ba Uganda kugira ko babona bwine itintu mu kigerecho kugira no twechurire teke misharaba yitu twishanisezerana n'abajuruzi abo abo kuzurura ubukristo bwitu omukugambaho nitwe mu ice Francis yagera ngo kuramaga kuzana mugongo no kwiciriza mu mutuma hamwe no kwehayo twetaga ruhanga kwata mukono imbere je kahindukamo tukarangwa ihanga ritu ryaboneka abantu batekateka kwikana mugongo ebero 30 byo kwezoku aha bwa TV West nde Akiza na Good Fatuma.